Ha ka khat pratrik ukala lingkon kumbasan ngut ki MLA kila IT ya ka shithi e kam jinglong MLA ha office tre kam jong shonknor ka ying dorbar thau anyu ba met ba lingdo. Kite kisan ngut ki kentup yo ba BT Saukmi ubade u MLA jong kamaulai constituency uba Miral Bonds aim ubade u MLA jong kanongpo constituency uba Shitlang Pali ubade u MLA jong kasutnga uba Renington Tongkhar ubade u MLA kamau kurwat constituency bat uba Lambor Malnyang ubade u MLA jong kanongkrem constituency. Kita kisan ngut kibla ikam la tikna bikin net ban penyeso no elade bat ka United Democratic Party UDP na kabenta ke election ka bansawan. Habakren chikinong tho khobor uba PT Saukmi ulai tho bakajing temu jongki bandrung shaka UDP ka long namar bakaseng riulom kan yo banyalam no e ka sarkar hakani ka kenti banwan namar ka UDP ka don kam satang khandai ngut ki MLA ban yo yalam ya ka sarkar. Dagalian juga jong amili jong bola ikon swetsi scam khamat jungi dan lang bagini parlok jungi sangut dagalian jungi ki amili ki sitting amili mata kasingi dagalian jungi sangut ki amili ngila bu ya kasi design so speaker kalong naka party ki pangi take bot mata kasingi la design mata kasingi dagalian jungi kalong ba ni serung no amata syaka United Democratic Party dengan skam nak yang jong ka jingrung ko jongi mata syaka UDP skam kana ngai kanang apa khala isu mata kanang ya ka party UDP mata ka belum mata UDP ka don nyau panisan kanang khatar dengan skam nak yang jongi kanang ba interest mo nya ka khandai kanang lai pui te ko mot UDP will lead the government in this year 2023 after the declaration of the dissolve kawan nak kena jing sa lead along ya ka sarkar